Kindiat sengi haswa bagi pajba kinlet ciki jaka tap vote nak bentaban dia ikinong mi khmat caki indor bar tauan ke jella u General Secretary Kameglia Pradesh Trinamool Congress Mausan Ram Block haringkat bat kipat ba nong kersan kila no ek party bat ajing kersan yo ba Himalaya sang pliang ukurtong ke BJP banya konik election MLA arjar pulai na Mausan Ram constituency yo ba Gilbert G Kharaswai haringkat kispa ngot kinong bot lapliang subhasa ka party hagas ngining kong daw ba HM sang pliang hagas jingelang ka balalong haret mauksir hagas jingedon lang uba Rudy sang pliang uba khilor bat kiwe kinong hit kam jong ka party Uba Gilbert G Kharaswai haswa ban sapriang subha daw ba HN sang pliang habakran kinong putai kubor ulaong baka jingmi no jo nakati MC kamday bu unrong sa BJP ndai tangman ai jing kersan yo ba HM sang pliang nalyang jongi ukartong ubangi la bu ban ni yakon la project ukamyo ya katikan badde hadin bagi yo ya katikan nalyang jonga General Secretary hi ngali kleng bani kendu ya kinong kersan ban ai men semi kinong kersan bat nilio irwe ke jingwan kendu jongki kandidat ba peru na ke bani kun mau suram ban panlo e ke jing kersan hari ngim semla ban sim ya karaya tu kopor gilang ya so nong kersan hadin bangi ngilai kendu yo babat skamar benyang ubang lat mur pendiang bani kun ke election ban hadin mangila naliang jongi la sim ya karaya ban mi kun so ya ke election naliang ke jongi ngilai bani kendu i pat ba ngilai kumno ngilai ya ban wat ya kubur kleng ya konsultasi baro cispa andu putli gisinong ban anda kalau simpur ini kumasih berai duna bani kendu ipat ba hadin naliangi jonga ngalalyo bani kendu baru ipat ba saban sim ya karai de hadin kata naliangi ba HM Champliang u XMLA jonga mau konsi u badiru kandidat parti BJP nang nena mau sundram lawan bani kendu ngalaikan rang ba bani balai kendu i ba nganalang jonga hi berkaying jonga marwi ngalong bakloi ban peniso sang bat kersan ya ping election Henry hadin bangalek ladon kejikan ngalek so pai ba ban pentip ila de bangangan kersan simat ki pai ba buan ki ang kumno pin ino yangi bat naliang ngejong ahi ku mengajukan barabor ba longkat balong jakat baja kumno yelam hi jong adong athan yele election dengan yele election remne jom long namik pat long ru ya pik pai ba nganom ino kata ka promise ka commitment jong ya ki pai ba jong mau sam konsensi bat de halo tanong rem bagi pai ba baro na ki unit paper ki bangila form na TMC ki ong bangin but be pi ba hang no pi lam kum no yalam bat de hadin bangla ino no ya kam General Secretary hakini kendiat sngi na jongka moslam TMC kum General Secretary jongka TMC bat nglasim ya karai ban yalami ki pat ba ban ay ka jingkersan yau ba HM Champiang hakane election pemerintah namar kumbalong mentang ngila pai kmat yakin kandidat baru ngilap hi ba Champiang dewe uba bitam bat anda ngila khot ika jelang hang ijongi bani kedu ikin kersan ngila rai na kawai kasur bangin wan bat kersan di ba Champliang om bandrung sa parti BJP ki breu ki jongi ka kenhun ka jong apo ka jelang ka jong ahi baro nginom rung sa parti BJP hari ngin ai ka moral support ngin chuan bat kersan yo ba Champliang da ka jemen jurlang baro bat kani kasngi ba ngi pentipat ba sa rung sa parti hamrei ngin ai ta ka jingkersan ya u kertong jong ka BJP hadin bangi latrai kilawan khot yangi omdai mangi ki ba letterwa hadin ba naliang ka parti TMC wan khot yangi ban mujatrai ka parti bat kala kularu ban aya ka tiket hau ba skaman banyak tinggi larung sika parti hau benai September ada ru seperti ngilai trai seperti ngila don ka jengkeman ru bat ngila khan pha ku malong ngila form ha do nyoputli tamki primary unit de ka ngila sutu bagi don ya kala ngelayat treasure ram berpai ba nang kersan ai sisa ya ka jing kersan yang nama nginam dei bat tamai ha ka san hima sima ka dong ka thai ngimpat dong ka thak ne ka no ka dak sneu ngila banong de halo tapor hapar ti pot ngelayat trai rek sendat ki kaptep ngina kbi lenti ba ngin yo ba ya ketikan ha ka sandrik yung dewari ngini kendo datang mukul sang maru ne kan repose bat de ka ja ha ka rutrik jong brajuri la penplano etiket jawai pan omsha ka kenhuan ka jongi naliang iba bat scam ngatrai he kidiat sngi kin sayu i yai bayin ai lesi dolang ne kunum nuru hari katang am pelapat om te ngikir mani ka babai te insa ai hi statement ka jongi hakini kidiat sngi naliang ki kandidat i ngai tu pi la kila pa de ki breu jongki hidon ki bawan kendu man kemat hidon ro mengi telefon hari naliang ka jong akum no ilam jong adong athan ngam ong ba Champiang ubiang sispa ro ngam ong ba kiwe kimbiang nganum kento yaki ngam hanrai takkan ni kawai hadin ma bisa dunia ngilap hi ba Champiang udewe ba biang tam balong no mikmat adong athan ba om dong athan ro ba ka jelahir ro kawai nakaliang ka jongi ngi tharai ba nginum lahi ba manda baro re maybe kum nuru 75 80 kindon ba ka kila kami no na TMC
Ada no Krishnan jom MPP di Alben kadika MDC Lodam te sen pemerintah te kini kisan senem ko i ko bot ke jutre kam jono MLA te i ko long ka ba bet pobiang te wala dengan le no Krishnan urung tray jong ba ben ru ya ba ben ngam pada ibet sim ko tum ka rekod kit ka longkor bon long MLA ma te nakata daw di wan mentasnya bat peneso pada basim pliang to ngam ken parti mana mar ka parti kam matoi mereka show hobre jutre jong bro te mi ken ni kata ni kata daw i wan ta hak jengker ki punya ngam nemet jengker ki tinggal manusia mi wan ta armo la ngot prolog tu katkum ke jeng bisa di jongi te to wala da ngam non daw i bal ben amdan ila long beri wabau rap ha wadiang ngau ngai rap ngai ya long kor ban sim kot kumu ya ke kor ban long MLA tengah lang so nang pada ibetan Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela